ekuchaza lelichaza ladlalile simakadze lakudalile konke lakudalile kuyakucukucuka kephabuka solo umile umusimakadze ngeyakhe inthando uthandzile kusithandza wasithandza wasithulula ekuthandzelweni imandla esono akukabi ngetithuku tetfu kude kuthi kungetuba khona lotithuka sekatishaya sifuba kube lithuba lalivulele noma ngabe ngubani ngoba Jesu umule sibane lesikhanyisela noma ngabe ngubani ngeyami inthando ngithandzile kumthandza lo ngithandzile ngingathandzekile phela bengona ngiqhubeke noma ngibonile sengonile ngingangiphela umusa wakhe upheli wanele bonke abantu kuye alukho luntu ngeyami inthando ngase ngiyamthanda lo ngithandzile ngisengakamthandi wambona ngimfanelwe kulolu thando upho yini lengasehlukanisa kulolu thando sengikhulume ngalolu thando kuyawukhululeka laba bona ukuthi inthambo seyingcono kunalolu thando ayikhona asikhulekeni kuyawukhululeka baba ngeyami inthando ngithandzile kuyibhala lenkondlo leyasukumisa sigodlo semazulu lomdala longaphezulu wadimati wakhipha indodana yakhe yodwa yazofela thina ngicelani ngizweni thina bantu siphila ezweni lakhiwa ngaphakathi enhliziyweni awu bantu bakithi bendisacela ukuthetha ngani uthando ndimfumene ndizokufumbathisa uzufumane phela uThixo ndimthanda nyanyani ngeyami inthando ngithandzile kumthanda lo ngithandzile ngisengakamthandi wambona ngifanelwe kulolu thando phela nguye lowangeyuna nginunga wambuka ngeluthando wangeza ngeyakhe ingadi ngingadi angingabadi phela besengifile esonweni kuya esontweni sekuyinjwayelo kepha ngeyakhe ingadi wangeza wamhlambulula esonweni yingakho sengingolohlambulukile nasesontweni ngeyakhe inthando uthandzile kusithandza wasithandza wasithukulula ekuthandzelweni imandla yesono pho yini lengasehlukanisa kulolu thando kungaba kuhlupheka kukhandleka mhlawumbe kungaba kuphandleka kepha uthando lwaKristu lumile nawe lufanele ngako lwamukela siyabonga